Halo, 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 halo. Mau pay nga tak na, ano? Mau pay nga tak na yung tanan. Adi, sakay kita hinin niya na kiton UFO. Di ada UFO nasakyan. Balitaw, kung makita ka mo, agi daw, ano, amoy ninton embarkadero, bridge, pero nakagudman katuig, inwaray, inin baga, lalaga. Ano, mag-uyab makigitan na dida iso sa hindi na magapil di mayor mayor pil yung pangunahan ininiya pinaagi itong pagpa-lamrag nga mga lampshade, mga vintage kumbaga may adaha Manila sinisir nga Jones Bridge may dalot natin din embarkadero okay diba oo karisyo salit ano pa man Marat pakanta nga naada gihapon ng kapulisan, naunahan na natin si PNP, para gihapon Panginoon, na dahil magsasayop, ito masantigin nga mga suga. Tima good ba? Amin yung itong kahintay nitong yana, itong aton, embarkadero bridge ing kahusay na yan salit bulubligan tayo ni nga pagtimang no nga diri gud ini magkapupunder diri na pagpinanantikon pastilan maiya na gud ini katuig nga orahin din si baga maglalalaga o salit kita anala baga kahusay nila pagtiton pagpaupay hiton aton bungto salit para nato na LGU tanawan. Damo nga salamat. Rubli kita ini Panginano ha nga nayo tagod ini pagkaragi nga higayon. Pag rubli kita pag timangno. Okay? Bye-bye.